minutes only. Opening remarks. Importance of regional political parties. Rule third law. Host Sarim Tiso Sanghupen. Open ke Carbon today. Open ke Kadowe Lapupu party ASC PHLC supporters menceng lo. Open ke Kadowe media persons setung hanta. Lalu labangso regional political party akenang so ubang lagi Kadowe dah take prong lo. Lalu posi itum ceseng lo. Cidon dek tidak halal leka pregalam. Atema national party putel lagi tip digalo. India konteks lo musason ke either BJP non dopom kalau teh Kongres bungata langsung sedupom lo. La penupute population ke ong armu ke ong pen itu man ke aja aso namungta nang ke mata pakai tungan pangkri vipo. La sombong pen jakong tutut tuhan kali sembe democratically le tum song dunji sembe armu kompik inge democratic dia long lo. Pulte la bangke armu dakalakat lang kok lo. Ge political factor dali tingi kom dun hek bidun pik le tum ke MP sembe non carding long di mahasiswa konteks song lepu sembe itu ke individu MLA long tabang khobet lo methang council sapu do sembe la tum full power long le lal hai sembe la sombong sembe ile tum bangke resistance pinegi je akethi dungku ang songpen laso power tumhan ke tumhan culturally educationally economically aja thum te tumhan labang so onslaught itu manang attack abang ke itu ge pajok ning tema kimat ha bang ke majok sarkar le central long bang sembe regional party actually itu ke sub regional party konta chipumbe tanbante lasu phan bang ke latin ke kiu te nang pabe deji Sampai kosong ne itu mak konteks sih tanam lo kalau te British tum tanang mat habi tikang lo tum han pen ke lasu jo ini pen si itu dulu wang lo je nampak tidak ne kali sampai isi aja kom pinang si nampak do bom pen si bang bom lo no nampak ke tum han nampak klungji kalau te men nampak ke ui lasi kaprek prek aja kong pen si tum han ke nang ke berubji nampak beda ji la sopir thilo pen nampak beda ji pen ke mat hatu kok mate lasi aja le puno no long ta regional political party Polte atau mungkin apprehension gitu loh, kayak kia mata lagi. Laso posi itu yang kenang sodo, sampai kapiri ciri juang pun sampai itu yang resistance ke cipina kokpo, tum stand mitang ground untuk nang kokpo, lagi layong si tum yang si dotip lo polte, latung tahu atau manong ke beauty lo ke social media, kadang beberapa media, anting tang dik lo posi, labang jalan tengah sungguhnya. Masih itu makanya si dot klub lo, arjap klub lo. Eme thang bong ikubet do iklaibet do pote lage thang lawi si regional political party akenang sok bangke eme thang men ke jok banjia phansi akenang sok do lobe. Okay, hai Vikramansi la bangsa puthak 2 minutes only for opening remarks. Apransi Karbi Anglong Today Summit 2022 la bangso platform kewan pot firstly I would like to congratulate the Karbi Anglong Today team for bring all the stakeholder start from the political party and from artists and various musicians from different ground that coming together in this platform. Fransi alang lipo lang magalang lo regionalism laki ining arlosi kidunang po alam. Athe in greater broader sense pen lang lo bulutangte India as a nation tame isi a regionalism fancy global area long contest them. In the same way, it means North is a region wang lo bulutante North is a regionalism la sentiments talata iningar lo sidunang po. Coming to Karbi Anglong and the North Kachar Hills, where Boroland, like at home area itum lang lo bulutante lata itum isi regionalism la so feelings ke ining arlo masi chisective nang po. Athe Ladakh si itum han pu project to protect our language, culture, our land, political rights ta Ladakh man itige itum unil. Because itum yung sa national party, akit hidung party, ha dak man yung sa itum assimilate dun pulutangte halabang so a feelings hala so nationalist a feelings bang kelake halake kaprek along si damji. When we go to the demographical unit long le tum lang pulutangte sita ili tum phan son non tribes long si bang long tribes ulang tangte ili tum Karbi ason Khasi ason Janti ason Kuki Rengma Naga kaduk wetame la tribes tum an ke isi aningar lo bang ke isi feelings ason sin tum dupok nang last Just a minute, non hin a party mate vote ASCC and APHLC at those tame
ning si bang nungji pola mang ning je laru lapen ke ini party ben kadok we regional apan ke kroy atum si tame isia bang ke ning dolo ilitu mate regional political parties atum kache thak jama joini si national political parties atum bang ke ladak akeng pat nang chibilong pop lo bang so bang stame nang atum chingi pamilo lasi nili nangkar juji polam the bang rapuson hello a holam chi thandang dang pini ke lapen ninga klong lam chibi nang nilo kopia potsi APHLC lapen ASDC atum chingrum thek thek det lo nang tuma chingrum ji phan ki bor ilo ni tumang thek long lo ke ram tangar ni ta chingwai pahem so same do lo nang arju nong lo thek nong lo kopia joini komar joini CPNR nianta regional political parties nang lapan na situation nang dero tapang so puthak ni ke cheng si ASDC tuma kleng na kleng mucho lapot nang tumban le prango la so question ke la ke the whole of Karbianglong atung bang ke non thailong ke la so answer bang ke people bang ke chini tung the whole of Karbianglong wants to know this why the two factions of real political parties are not coming together. And this is $1 million question for each one of us to understand the reality. Same hayalam ke itungke ciputa cesorsaring tung telo jithanang tung telo cholo kupulan pailang dulu. Same ni cesorsar pabang ini tai tung telo majok phanta claim ang nilo. Ni as a personally as a being Premson be ni as a SDC pubang ali same Premson be pubang tang ni non haibang claim tung telo. I want to do a mature politician. Si tame laso briefly sapo nang thanai bote ki chok chilong tan ni SDC as SDC you front president pernah chat meet. Aku mani tak chat meet tunai boleh chat meet nai labang. Athema nanglit tum media house tum pendon Karbianglong summit long dak ni tum manang ke han. Po bangke nanglit tum tan ni tum han lam thama pajitan nang aret nang phali kang tung limatu. Sami ni tum bong chide chida lo chetone chida lo tai. Sami nani nana pe ni tum unji minute. Misal India independence kelong ke Ananda Barrier Patrika tuma media house pen sonson si India pana freedom ke fight the British against ke unno rundu media tam ta lag mangchuru le asi ASDC pen PHLC efforts ke pupuri ji pilo seme la thiek pen li thani tung 2019 PHLC pangtang lo MP election through lo pen ke kadu ber fil lo je ASDC pen PHLC dora pet si me ASDC ta 2000 aning kam power update pen ke puki bang lok lo election batai nang kerem lo PHLC ta ke change ben through lo MP ta rem det lo so me lapan ke dorde ko marli ho kolam le me to posi to some extent certain extent bang lo lake 2020 August 21 kali 2019 August 21 bang ke different club se do lo ni limit hang masi labang so a meeting phanda ke draft lo pen ke PHLC phan chot ke hang ta kali inglong po ke se da do thangsing timung da do even jakas tum do open crossing teron khai sanghutang mo lapen ke alang litum katharsar amata banglo aso alang li pini inti sanghu do ni pini bon spokesman alang litum mukha do la sia dak te chitong lo inek soi se dak singki lo ning che porong pe se singki lo che tham lo ke meeting a preside bang ke pini bon ala sojo killing atum si meeting preside lo jab lo ni tum SDC pen ke lasut ke smooth lo tunang pura pet lo jab lo lasi next bangente committee lo lasut pengke regionalism apan ke ma thatunang even ASDC mana pulo so ke huliram terang na dolang non ke do bom ASDC general secretary doson di mada pulang kachi songolo mo bang an bang ke ne da proseson tami jadun po same ke tok ke lang ka do be pangke pukathar sa ke ya methang ko ane sa kuri claim lo IS officer po la claim donang SDC pen tame huliram terang na pa claim donang po kathar sa pata ninje lang nilita yar ta ke dolo pot komentu tong ki duini ke vine chin delo tame ke tok ke lang chot ke lo aprang na dum po da chinek soi lang ning charong le chinek soi mane la son si bang bom lo amasi ai ke tonde claim rap nang pulo 21 August chingbai det pen aku 29 August pulo ama la pula pen stong theta stong lang nili gulson bien non da do pen ke pu nala tung spokesman inti sangho hai da do nani morning walk long ta chitong pulo do lo claim nang pu do le asom bong ta lasi asom bang bom lo api bang ke kusong pen meeting chitong theta ditilo hala se for bang de hala ke bluetooth lo ala ka padam juna
Stamit 2021 pen bangke non alang lita do. Assembly election result bangke mid to Sunday ni siklangji. Mitum ta. Apen ke alang li ni funang kol 19 April sit funang kol. Ajunu kor tang la bangke. Besang ho koson ma edit ma tura pet siginde ke dam tang apor lo la si itu koson lo tv ke. So chingrum pet sigi mi nai lo wala ma nili hem bhara sidulang maksud ke isundet pen amasi ning rong pik lo sunun be hala ongsar pusi hang lo sipson hai hanse sangko pen tum tipet lang sabu la so det pese la hanse sabu ta nang kol lo nang lisi nang host lo asi ason pe chingkinang pulo putot ani kya ko hala hukum sing tiron poto non do ipi chelsea lo alang pan central committee members itin nili same chingrum nang pulo chingkinang pulo next adap ke rooftop long chitong lo sayum la pen na lam le amasi punti sang ho spokesman ado pen ke long pe do ya do arjulong lo hai ke chingki chitham pa ke besen no to son bang bom lo engke la bangke la pulo pen alang ita chitang chingkinang pulo alang lengge 29 April ge bang lo hambi hotel long siwa result pipilang mati assembly result pipilang alang liki MLA candidate 29 April hambi hotel long sichitong lo amasi alang li security le chiban pen ke alang li sa tanang pajun ni pangta pen ahem kesar haita na mandat lo pini ke semelo sudah kesu chilang ke doi pen masih bang lo chingki lo ning cherong lo alang li penta itu mesti claim nang po ya nang po so si bang bong lo engke pu ko pula antong hai amen pudel lo alang litung ka doi menta chingbai nang pulo longkri timung do lo mal longkri timung result ke klanga lo remelo ke mid ke engke mid 13 mi 11 na bang ke longkri timung abiri long si hola prang UPS Cambridge ala recreation park pen dam pet anak inglong long si chingki dam engke la suke second wave of kuid bang ke pick lo bang bom lo search pick lo mi chik lo mati engke daglom security ja police unta penio lo masai dak si chingwai lo miu chingwai speed miu alang li ta hu hamren se to kolo same pu spokesman na dolo amen tweet lo pu hamse sa ho sipson na dolo pen long da dolo pen kadu be do even rajas inti rajas so alang li tumung hara dolo ninjaro lo litumung ta atema militum manana pulo SDC penta choklo dunang pona tum uwi mi pene chingki ba prang hapu penta muni tu pakai sar nang tum ko pule so spirit thing misalnya tum da bang lo batai chingki lo da anti mung si chuchulo le tum batai thom bak do la ka chingbai chingki ta he la pen bang det pen ke puke sumila ro hang pi phantan ke method lo mate ni du lam le la so phantan tum before recreation program la non recreation pak bam long tan itu hendak ta join itu misi Facebook pen itu misi pilang even KSA tu na tolo itu ma KSA tu na padunang posi son bang bong lo son bong chingki bom chithan bom lo ke engke July 29 ani July 26 ani bangke la sor bangke Chandrakant terang he ni tum SDC party hem mai pu hem si chingwai lo do penang IPCLC penang tab dolo penang dolo nang li avi miyo la sor avi bon inti sa ho do miyo avi miyo spokesman do nang na ke alang itu dolo angke pu MLA haru hat MLA candidate tab dolo so ning cherong la angke ni tum men ke ni li dolo itu porte ke bahni lo SDC front pen ke la pen ke Chandrakant terang hem lo metang dolo so na sing terang dolo ni tu pen jotson bi dolo pension joy killing dolo si dakta chingki si tham lo yap do la si men chiparai si do la dak in return gali system claim nang itu political party yang claim nang kado itu nang polam ke mipik lo la si pinna pe pambang ke kache song bang itu paklang nang polam lo Pini party penta. Hini party penta la so kache song approve bang ke chief secretary Assam chief secretary pen la so isi circular nang pitu je the district deputy commissioner of any district in a scheduled districts will will get into the affairs of the administration of the district council. Mane la DC tumtan la council long kuson ma affair kuson ma ke claim ke dam dia functions bang ke la tumtan nang cirap tunji wajah kong isi chief secretary penang pidat mala so against ki do bang le jointly movement itum cepak lang paprang nang pujale amasi Chandrakant terang amasi press statement bang tok nu jale cok lam na amasi ngai nili tum long bang ke KSA do KNC do kon peni hemprek nang hang dum lo buang bong puna cok lo to posi chingbai chingsai lo amasi kuna long de press release ki do ke amasi SDC office ng cok lo lam le uthara da ani yang samsi do pu ne lo 27 July adap chin do lo press release ta bam lo amat kabdo we ke kroilo PHLC phana pujuno gortang kroilo amat kathar sar bang jai kathar sar bang o nili bang ke la KSA pen KNC potum bang ke pon ni KNC ta bang ardo sutu masong penak pot nang ni la pen ke ako la KSA tu mata ani pathen ni pela bota ni ke adung situ dun lo ala bang si sai jong si la yong si padu pun kok lo pote nili bang ke suhi kuri so press statement ke yalla masih cok lo masih
na daftar press tu man kita lo seperti tham puput lo pen sih la hai le ke chengi bang ke amase ko song si bang bomo pulo chutom te do ko lo ta epchel si long ne kathar sar phan ni hinu pe same ang non to inti hai ka do alang li ke la so phiat ta GCP ka do we ke seng long tan ana lo meeting da man tan tun epchel si tu penal members do ropet dulang lem bom dam bom dulang ta kathar sar bang ko sone hilu chet tang dak ti do so sar lam li le ke fact alam lo ke la son masih ko song penya apitang ke abichet masih atam semua abichet lo lalu la pengke mu pen pu alang li la nili pan 29 April nang chitong det pen apita SDC youth shon pen nang li tumata dongkam along ai biro mata nal tuno mati de join li claim rapet nang ku bang he nang li mata initiate lo hada kalang tum si initiate lo SDC youth shon ma dolo la son he la si uwi kimi tum pu bang ke aning khang he ke kalivek da aning khang he ke lo claim lo stame konane something son ko lo sini something dukok bangke EPHLC kantong ni blame rat pemali sampai kathar sar holo so bangke lagi ni simi deng lo ni supi nu vet lang dong si ani si siningkan si chok lang ni phana paman ni tet na ni kai ding kilo na thang da kathar sar la suhut 27 July 2021 ke kathar sar step ke lan la ke non record do la pathek long na ka break to so ning ji lalu ni pu baken api bang ko so ni chindel na bang sabutat peni pujima jasemet Ovi kimi atum bangen atum ke damtang na ching room ji phan bor ipik lo kulo na si SCC ben bangen atum hanai putu bangke athar sala join ni si pinyo ni ching room ni det pusi la so bang arbol la si so ne ya lo la bang atum pen putu la so bang ASDC atum lang itum niltum kathar sir niltum party president pan alang li pan chok chi pu koi hu bang chok che daji because niltum party amhang pat thek lo 2019 la so teng bensi whatever constitution ateng pen ke claim nang ya sai ani tum claim pon bor ilo movement ame laso truth nil dum wan lo parallelly las nil dum wan bom lo electoral process pandan dum ladak men si claim lo as a party la pen constitution awareness kadu ko den dum claim pon bom lo labang dum claim pon bom lo alang li kipudo je something kopini do go chini li det ko bangke nili kipudam teng de ESDC as a party alang li tum bangke lake compromise that la so stage bang ju kiti na atum pui bang saminil tum APSLC penil ke dam tangan tamil tum compromise that tum ho cha thek long lela we stick on to our main aim and objective tum dam bom la example assembly election tang that pen assembly do bom hu tame assembly election phan tame nil tum chingwai lo la so bang ke candidate masili tum kar bengo angkang pen bang hibe bang clear pot si what hat lang so ang kang pen tame litum chingwai lo regional forces claim rap kan nang bolotang te electoral force long ketum claim rap kan milo because we are both a political party regional party la pula hai amasi hala dak tame ke dam tang hon la assembly hot tame hala dak tame litum long nam pap tudun du dia da picture ko banda so compromising a states bang jui lo bolotang te APSLC cannot work together la bang litum nang non nang li pua bangke jasemet la son thak si assembly election dam ju philo non MSC pail dom thek mon long lo MSC tame Wesker Bianglong ang kang pi bangke tum 9 constituency dolo 9 constituency ben tame ke cheng ko nil tum chinggi je than lo je ajak a constituency lo mangke tum che kroi un bulo tangte ASDC pen APSLC bangke ka che kroi thedum sita Ladang bangke national party aphan itum jokpon choklo blo dangte itum ladake national party pen compromise that si rap tanang theklongji la pen ilitum party tadak si ideology si wadon chor bosun theklong that is very true in West Karbi Anglong alang litum congress tum pen alliance doji pulo finally election pudok dahot bangke alliance temelang tum duhni develop break up delo thang daw del lason pulo dangte litum APSLC tum ke claim pon ke japon pa meji atuma party non ildum sar jai kathar alangli stick thiblo halaso a movement ke break ye phando ASDC atum pinian ne sonic manang claim we want to work together with the ASDC regional as a regional party tum claim rap paring tunglo sita compromising stage bang jiblo ni gosong tum claim example in Bithung I never expect that ASDC candidate will withdraw from Bithung constituency. One of the most important constituency, Tuliram rong hang ke hai dama dang masih candidate lo,
So that constituency kala itu claim dum pamening apolo. Their candidate Sekari Kathar, he has to withdraw from that constituency. Finally, I have to stood alone to fight against Tuli Ramro. That too, I didn't get any vote from the ASD, I can guarantee. Because my vote, which I accord in the assembly election, I have just added more than 200-300 votes only. Mathatha. Koson lo del dum da claim rap kaji postis ke wangi gela. Lasinili mat. Lahin lo lasinili tu matha bom diti non elitum karbiang long bangke regional a party pulutangte free mane isi fresh can a party pule tu matha damelo that APSLC long si rat athing no ke banlo. ESDC they do their best, they did in the past. Alang itu 15 years tami council tami dulu kasor sarat highway ajak long mesen lo sedum pun lo sita ajak ohormu omo panalang lo something fishy is there that fishy is compromising states lang duty lah compromise Nili di fact and figures pana anse sangode nang lita youth leaders day. SDC pen APSLC kacing vai komentuma kosori kumama pogani niya tha. Asi nalitum SDC pen APSLC MLA election thura pet nang kodak lo ching vai la pen kumama lo so ching vai nang yang tham tha. Sekari kathar alang bang compromise alama bang ba bang chithana pala tanar juno chithana dei. La pen ke pine kosone pogani ke SDC bang ke chipuli APSLC pen nang pu. Aku deke nang sor sar ra keli kathar sar phanda lakini mekthek blok alam pasi lakini kipu 27 July 2021 ke lapeng ke ni ke kali kelang lang ni jing tung telo ke ceng mena puelo lasi nangi SDC pen APSLC doropet nang MLA election doropet nang pujuning komamasi nali tung cing vai dun ma ko daksi cing vai ma hala so lama bangke nali non pathandak no lalam ta chaju daksi meche sor sarang ni laso astes nili nang thanai blote lage nili thanji bithung a constituency lo haladak ASDC ke ja tum dolo lapen haladak ASDC seniors leaders tum ta dolo amen pudet don nang li lapen update putha nang li si cing nang li si hadak ki bithung nang li si embassy candidate nili tum nang li si hadak punai ko mala men ke sikari ki thar bana ka prek ko mane dolang sekari kathar dolo ram rong hang dolo rapen besang ho ino dolang ho ASDC marlo alang litum top leader dolo lapen inut ilitum ki afran KNC lo lapen ala ompu disopia mata dolo lonte alang litum anta litum meeting hini ram hini meeting litum doet lo doet pen si labangso meeting dodet pen dodet api bangke Agos alom si litum meeting dolo assembly election of Sunday Agos alom si dolo September alom pen bangke dak pen bangalang litum mga dam thuru lo Juning assembly election ke Agos clip. Talaga Agos alom pen si litum ching vai bomlo that process Agos claim comment rap petnang ko Agos comment lo. Agos a date bangane exactly Ali Agos to 2021 ma 2022 lo. To 2020 lo. 2020 2020 ke Agos 21 ke nili me tham ke ada di club ko sing vai tan le ke kathar sa rang dum lo adu bida dulu tan le la sut bang ke MLA election pan ching vai nang puge ni ke SDC thron president along president ku chi pura ku hale SDC long structure nali thmani si thaling tung he core committee long SDC long do la pen ke standing committee do SDC long kadu be central committee 108 members do central committee lo ke la pen ke haladak 23 standing committee do Jokson be Chandrakanta Tra Mopen Adenel Teron Hemsing Tiso Kado Wepen Lapenke SDC Youthron Penke Nili Pen Nilitum Korte Bani Sido Aprang Rajit Tok Bido Sampai Rajit Tok Bi Bang Asa O hala bang Pali Kali Thalang De Lasi Lasu Alam Ke Nalitum Kacing Bai Kadu Kabe Henten Polama Bangke 2020 Pemake Assembly Election Mancing Bai Nang Ku Bangke La Bangke Opfu Tipi Tupen Hadak Ramrong Ronghang Tumpen Kacing Bai Bangke Nilitum Chinili Sampai Nangli Claim Lo hala I belong bangke SDC from panggung nam lo ya claim nam lo hada kana tum media lo chipilu bangani chini sama hala so knowledge bangani liawe la penka aku nang lita la tumen chingwai lo poten nang linang thanai
yuru tuhan yutum si responsibility do mote hanse sangho hala bang sini lipu nangli ramrong hang ban chingwai lo o puti supi tu ban chingwai lo choklo ta stame nangli yut itum si chingki mote nasi nangli ta itum angbong de thanai thekse stame ko be sangho nangli panana thalo de mo nangli ta intervene nai nangli tum ta parent body long ta ya thema SDC leader tum ta veteran side lo nang chupai dat thai nang chupai bet thai anta nangli tum ta nangli mata chini nai pasi nili bangke nangli pan expect lo sampai non ge la song ge nang ditang than the polam le hai kachik polam le de ke dam jila por ke non ge bang jila por claim thu pami nai kuson me hala ke chingwai na tame ke dam jila nga por dili chini no ga no des ke la song dili chini yo de ni ga so bang puthot di SDC phansi ar jukonik po nang litum jasemet non ke dam tang mau ra chitau lo ke dam tang arni lapen labang so mau chitau journey si pini arni council of 30 departments do lo pinangan jakong mang lo pinangan implement mi dadulan implement jiapan kelage mua prangsi than ponpo nang tum MOU chitok at lo lapen jakong dawan ulo lapen departments taman no lo laso det pen aphita me non kidam tang election statistically lang nam lo flotang te piniar ni la an jakong wan de aphita me piniar ni ta ko pie si SDC tum election ho bang vote kelong bang EPHL si tum ong nak lo laso bang sorry Tuh ke ajar kamu tak maturity dulu. Kiceng bupima boleh alive kita urmu lo betul lagi sarko lagi. Sampai lah solong bangke alegasi bangan itu mesti anu naik keluar. Kudo lah SDC youth front mengenai presiden dulu ke. I have 35 years. Tapi ke karbiang long ini tuh kado itu jenis ini stereotypical kosan tuh kau isi lang mesen lo betul lah punat dulu po. Isi kombinasi sing kado be lason arong dulu po hala kadul bu kiti laga hoklo. Kalau sot SDC ta ili tungke nili da kwalo non 43 lo polte 86 ke big lang. Same spontaneously muri tu men bang uriti. Laso bang edo kalau sot SDC ta. Kado we lang pedang along ke central committee district committee dum ke dam nang dang libati. Metang se meeting ci sengre lo. Dak meeting mau na hanglok lo. Laki SDC pele che campaign dam nang re lo ke. Tu SDC leader sun non thano kado we lo. Amasi laki hoklo 89 government bang lo 2000 aningan ke differences to kok SDC yang bongta CPML chokchi posibule hai national party yang don gokma halata moji tham thunang ji thane te lasin non bang ke vote ki kom bang hoklo SDC da mipik kato we da se perfect lo arna madun si dun prilo poi kali teji mate kasilet tumba mani dun bani do poloke arta dulute mo EPHLC da government bang lo pola tumong ta som do poloke permanent ke bilo ke hala budude patar chera bang hala Pini aprang CPM tu ni ke bang Calcutta ni ke 36 years ke tumru lo non ga bidat parti masih MLA ta bang ko bang sedot non ta lasi la ke dulu seme SDC non kusono pacam tunang po bunga hala bang kuison dulu he la bang ni tumta reform man mathalo SDC village to village level la ko ni tumta committee chi seng tulo to pena ko sub branch la ko branch seng lo constituency level gadu che seng tulo la lo la so mong pen muri tungke isi artado non EPHLC no da hoklang isi preparation si tungka do vitame YouTube pi la da ni chu Apa lah? Lah WhatsApp lo kado be ninje tabre Facebook lo ninje tabre pegal ke majok lo ninje po paninje nang ni kala thang lam puan ambil lagi. Lah kami orang mitang parti pada campaign po. Bang tu ninje tat ke lah ke SDC da unke claim ko lagi. Sita me non SDC hota fulo hota 86 ke ni them ni ke mitri pas chula. Akleng si bang ta. Lah si ho so ke youthful lo kado be dam lo yap lo nga phi kan pisu en lo penandu tum dulo ke NC tum ta kadu we dulo ke family programs lo kanglen du po kasret ta duchak po iko chupudu no e kadu we tum leader tum ta lason si nang trick kadu we son du bom si bang bom si human minds ke chilar chet pasi SDC bana kon ma so bom consistently kang tang nai abidek lo laga hok lo lagi sami non SDC tang thunai bo bangal ke 16000 bela pena ke 5000 ta thai mini ma chini sami ni tum ko son se tang thunai ma ko son se claim thunai ma hala important no model ka Laka parti ke vir bom du bom ko ngopen na to dapat ni gelon Telanganaempre kelong ta hu 1973 ning kanta hala M chini tungke Telugu desam samiti ko se tung senglo aku 1982 to son bang thulo sengbom si jukko lo bidat lo la si sarim SDC hoklo abi pino 16000 belo seben don kuson pa tu thunai bagale tung si claim lo Lalu, tapi dia tak penggal ke putai tapi lo, sobat BJP lo tunggu lo, Kongres lo tunggu lo, opportunist tunggu lo, tanam premson biason arjap lo people lo, tu bang hala bang narjuna he, hanse sangho people arjap lo ko narjuna he, hala yang mati na, lo tina son arjap lo ko de chok lo tunggu. To tante nili puthot APHLC phansi la bang sarkar ju bang ke arjun tum lo non jasemet nang tuma bang ke
main objective pusip punang kok punang itu bangke la electoral roll la selam jelam tanang itu dolo la pen ke la so motif fancy penangan long lut lo la so teng lo botang tanang itu pan ke non tribal spot tum ke vote pak tanang pc ko pan mangan ning nan tamang ilu ngapus ni mo tharami la si la so bang nang itu jasemet national parties itu national parties tum heta ni pulo dat nang ki lut long po chebang ke la dak kachathak rupik lasi nang tum tribal vote spend shot si ko tribal vote spend shot ko son si nang tum dak chepai un pola bang so thak nang tum ko son si madal athira dak chikak du thadui nang ri tol as you know Yeah. thadu chi Mopen pulo national party itu nang ke jog dun long lo. Labang so a national party tu nang pa jog dun long le dia che pan ko pillar claim nang ko. We have to strengthen our regionalism. Kalima. Lalo ke di. Lapen national party yung sinang pang tanglo pulo tang te ladake non tribal influx ke control un il. De. Then how to control the influx? We have given already 6 schedule provision dulu. La 6 schedule provision itu implement ni pan bor ilo lo tang te itu lamang ke block unko to block the influx from outside. Lata itu lamang so 6 schedule constitution mesti claim unji kaprek panel tu mune. Lalu kadi lapen apart from the electoral process non amat ilitum pulo 6 schedule to bomb lang. That means more than 51% is now tribal voters. De, athema, if it is below 50%, then it cannot be a 6 schedule area. De, laloke. Lasi lason na kaksi, we are expecting all the tribes people is going to vote APHLC in future. Luckily, we are very confident. Lason na kaksi, yes, this year party dissolved energy. The party should be there. Padona, ihud apor hud, ASDC takor revive to po. APSLC, atum, aphan manginona kimelo si punang koklo. We are the fresh front runner, we can say. We are the top opposition party now, we can say. Laso long yung si regional party atum, dito pan power lang ng wandun. Aja ko nang pidon pulo tangte ASDC tu makeman itu claim di pedatima articles 244 itu hangga datima hang po gadi 6 schedule yang si strengthen lo pulo tangte kilong le derjita itu mathaun ma long we po gadi jong si ili tu mi yong si labangso a 6 schedule yang si ajakong dilute bomb pulo tangte ASDC le power bangkala so yang prek hang tuun lang mo. Unelo kadi. Now the right time is to strengthen APSLC and then ilitum labang so jakong dum siya nang pulang. Nona bangke jasemet bangke pupo hens tame is even supporting APHLC han supporting possible. Lasin nona bangke kumar phano ida karbiang long itum mate karbiatum mate long so to man dingit thepol. Mate ahok pet a regional political party komat lo apan sini ngeceten nang pola bang so bang SDC dum pila pui lagi SDC apan lang support lap doi puge kaitan ni jiber APHLC pan lang support lap doi putan ni jiber de hala BJP tumda Congress tumda lang support lap doi tum SDC pan lehop ta pulo oh APHLC tumda Congress SDC APHLC SDC CPML penceng lok lang support lo pada pugar kan. Tabang na support pe. Kasi laki itum ke politik si claim pena pot. Mathematically ta itum minimum isi calculate nahi hai. Na so pota jithang ko te lam chi lam champlang chi dia na na ge hai. Tame ni si minimum itum ke tok. Thaglong khala borsing phar ke tok election results pudo. To 1937 provincial election pen result penceng lok non SDC atum ani si ta ni ge le si ka chithana lam de. Nali tum APHLC a polisi ke chok che pin puni liang punde. SDC a polisi ta nitum hello chok lap lo, ba nitum chok che pin pun pelo seme kacet than kacet pare. Pena pa ancura pet pena ni cingki na thala be polisi phana jone ke.
89 ni kan January 6 SDC government bang lo la suhut ke hai 24 constituency ya 22 constituencies hai lo la pen ke hai nai ke sucheng jochon bisi hai phulo pen Bharat Kumar Timung da sut ke SDC long situla no BJP lu dun jui lo khala le painang pulibo khala molis thanang hai so dhrom teron Mohammed pen phulo jon torong pi ke mohet mo ya pu bang ke nitum phuluni pe jitu nitum bikrai na la hai tuma akan dia tum ke hai 90% penangan si ke hai la pen abad bang ke bisaram pator kan chu soson ke nali tumen te bokhet lo even recounting ben soson si ke hai mane vote percentage kom pik bang pak pharoni pak pharo thom laan pen si ke hai choti dia tu yale mane ku pilo SDC pro tak tanda regional party pro bang so tu ke vote pilo number 1 bang ke la pen ke karbi yang bonglong tame la su ke kongres ni tangu kaskom puda dulu mati kaskom kongres ke la tung ke kupu kongres si pilap lo la sonja si ceman der lo mati la si hokso SDC tang tangre bosme mane nitum 90% 80% ben kelong lap le kelong da kali pola na mute party bang lo elections bang na hai lo la son alam si pulhe si non ta ni ningji da ko nang na ju de ta SDC pen EPSC CLC kaci don ti pu bang Facebook lo ta penan muni tu ningji je frankly lam ningji da mu min na bang police chief SDC tu mang na sukurali phana election ta thur hamle boli bomate di hala mane muslim town committee hot posta pa bang tan lo mani mana tu manga la support na pa bonun ham ti to choklon election ta thur mane ni tum da SDC phana na pu people na tu paragraph tu sa para 7 ke inglong asu pen STH pen ka break abang ke council election bang bo na pa yok tum long le da nang pu na tu min than pe pide pe hala su bang than pe lam ta kala ta bari lam lo kalau sudah CPML tu kok, doktor jontrong pita itu teknolong le di Krailang dan non angat hanalang model abang ke, doktor jontrong pita powerful, pu MP, pu CM, pu SDC party presiden, amalah ta si bang diktatorial he, atai bang ke, lapin ke jong si la supporta 184 council session mana pon la supporta, amasi khusus bang ta paragraph 2 sampai 7 apa bang ke itu claim thirna. Ilong su sedu track hills ne se tinge bud long solam pu jolong chok nang pu ke mathal sabe hue and cry do kogi boy joy ni do kok yo torong pi matang ke CPL masi bok latum mana ki pu pulo ho Delhi pulit bureau members masi kroy kri ka do wi haide la jon torong pi alam itum charli dam na ko posabo alang dribgor ke do pen si CPL masi det muni ki thi along si hadak si 2 months se kwane la pan training pi pami apen jenglok si kwane well prepared pen si bang 83 lom lam pen si 89 86 anam hang pathek SDC la bangke CPML pen klang hamte uni regional party SDC pathe nai hala so CPML la bangke national party po vidu ko pasi SDC ta full fledged ani hangling claim nai uni der lo suta la le hai asi ho sot experience eklong lo se no bangke kechiton te ke thang dawe ni tumai pu bangka ahong te ma itum ke kadok we nag ya di masa kuki kado we tumla sidul trap hilsan mange tumke 100% ke chelong let get ji atheme SDC experience da som la pot si itumke kechi parlam le ha football ke pathu ka leader pot SDC da claim created lo la pula pen kala si female da na quarantine lo la si nona banke itum dora peji pra dora pet na apen ke election ji pai det na election ji pai det le mo bang nang puling na papunang pachi bong pachi tupet nang SDC claim created lo pote PHLC pe non claim tu tiak nang labang chok ba SDC pe ne PHLC dura pet pen pe council ong je pas na labang tu la so pang bang phana min than tup nang pu ban mathal ta editum council ong bang det nang la pola mang ne athema tum football e pathu beli pola ne football pathu long bang ke la e phoi vet se first goal pi thir ne itum first half long pass goal pinang mo pi oh goal chutu nang lo bang 10 goal pa pinang mo next second half itum 20 goal pinang ko gali lo mo dak first pi thir nang po sabi itum policy bang politics e claim pe na ka po non ta bang kan huri side do ko boyan district na changdum ka do be do lo a holo tema SDC claim de do eso na tipen sabi no na bang ke itum bang putai lo regional party po amen pen puama mo council long bang det pele itum la bang ke claim join na executive committee yang bong tum chingwai ra tak che pas na pu bang si itum ka sai song ka chupi ai sap lo ba ka chingwai rap din alam galalo na so policy bang so ke PHLC bang tu mata ni ting ni je dak nai pu ya do ko ke chilo mati hot pen ke si ni je dak pe ni je dak nang pakang dak nang polam nai aro na teng ko tum ta ime thang ron si chelong nai pot si PHLC to person no son pe na ko mati la ta hivino dak
Awar zona teng pelacong kumalin tang tum claim lo usong sing cikida bre lang la. Ni tinga but kom he posi nak tum tang re lo kumalio kita na kita mate. pulang itu mana panik sih na alam bang ke lalo nil tum ke ningje dak nang bos prang pu bom lo sita non bang ke ningje dak de ji sita ASDC tum ta vote ke long keng sang vote pak on ma ke long chi sab ta chi long le den lalu mati kalang lo kadi kalang lasi alam bang la hen lo non elitum ASDC pen APSLC ka chingrum chot lu dang te elitum voter patterns on lo bang ke la ke hidung alam la the main voters now we need to break is from BJP. Like a lang logadi, itum hini a force jong si BJP a vote jong si itum break on loglo dang lagi sum thang lama belu. Sita, ilitum hini regional party a vote share ke plus chot ke ilitum nota lile da lang. Lahen logadi, lasila so bang sin ilitum kamat ha ke lahen lo je APSLC pen ilitum ko anma tribal sa tum vote Inglong so to mubun an ke wan RJ pan bang sili tum labang sekapoti. So I hope ASDC will also do their best to break down the voters of the BJP. SD Hills tum ko an ma vote kitu labang so vote ke break dun le il tum ke claim dun lagi tum chun break kulan. nona por ta dulo pot audience pen jong si lam the en lang putang te lan se alam bang ding tu picture yang nak ajat non rada tumakar ia bang ke APHLC pen ASDC dora perasonte pula bang so akimang sin nona bang ke dulu lasila so apu thak bang rada tumakemang nili bang ke neutral force donang kok je pot rada tumakemang pula tang te la hini bang ke regional parties isi bang pen dak Karbiang long regional bang ke regional party si rule nang ji ba ke mang bang ke dulu lasi nang tum preparation dum la bang so ching room je apa no lamat first bang nang tu claim ben apo ye si bang ye prao Isabe de nili tum sak claim ni hai 1960s pen lo mate So nang tu mak claim lo je prang to. Sang thi akling mati. Nega kidi bang acho. No. La sola ma bangke la ka do ita kari nai lam mati. Masi ASDC meta se somo la dun ko hala jochon be ni tuma pongchun bang pinya por widat kumar ha. Hasuta ning jelo. RDC 7 nani ta ni tum ke standing committee pudu open da than hai joint standing committee. Chale kuno case eta ni tumong chara dun biar kola ma hai. ASDC case pu bang na putan del mati. Alang lo. Apen KNC tum ta lo. Masi APHLC penco kali regional political party itu men ana bangke ke dura pechi bangke non to pen la pen ke jong si non mata ha non ko ano 9 o'clock non ma jong si Chandrakant Trang hem damang APHLC pen chenglo regional political party la kala APHLC pen deta cho dura pet nang kota la kani ga surya som tan piun to som bege boithalang su su kok ponon ma ku didat pe tan penda bang bong chitong der nang to nali tu menta men kathar sar kadu itu menga por with the type men nang chitong di phange bolte mama chitong dia phange a process claim na unification of process by tum dura pe dia process modalities ke pake chingwai ke first ko chingwai tu na batai ke thong mali ke batai ni li ke da batai thong batai ke chingwai da nang bang pharu si chingwai da na iting lak phobe Germany population ke 8 crores la tum ne west Germany pen east Germany do un pulte lak population people do ni de jike simple la meaning la mandile ke lasi labangke jogle kroy kri pusame lake nili penchenglok non hadak ESC front mar ja prongdu nitinge ready lo apenge nitungle ready jogale lo joson beda kroy lo chondukam tenang ta kroy lo entar SDC along do tomanta non ta open lo non ta ready lo je penap pen male chingbai phit dang podal ke kroy thanglam bila polisi bang chingbai thunang polisi change mang do po minimum ke meyok thame lake Nasi nitu mamora sonsi claim naing posame claim nang chingbai ji nai mati India pen China border naing bang 16 times ingone chingbai tanggal le chingbai na harus bang radio yes come yang sisi pen chingbai nang si pro la si kijut si nang tu mehin pen bang pui non ko son ma APSLC pen lage welcome step lo ya chingwai phan bang ke welcome step lo la penil tum ke bom lo je ele tum 6 schedule teng pen le kam claim na 6 schedule teng pen yong jel tum kam claim lo blo dang pe la ke ESDC ta APSLC lo ESDC lo ultimate lal mati tangte por phai kep liat lo bon ni le ma tha teng ko tangte la si por du lo pot il tum la bang so
Ara tum kar iya bang, nang tum ke pa pleng ponjia phansi nang tum tai klem dam kedam lo la si labang so along nang rada tum sita me kar ibang dolo nang tum political parties mate regional political parties APHL si la pan YZC tum ching room nang ji kusel bang so ke nang dolo la si nang tum labang so ching wai padu sonte ratum same ani sam ji pusi penangan tum ning jelo la si non-apor, now tum bahidi, mate hinia political party song atum stami, ladak apor nang chipi tum tegapot, lapen luat lam sidami, ladak orang itu panang wat chini tegapot, hinia party pan stami suri-suri kardong pajirik lo, lasi pini labang so, a session sidami lapan si kang tonik lo, kardong.